Kidena ko Uganda nesitolo senene abole achiongun kwape ipone diope loda irere unere atalantan kaneja si apolo unak lolo kana nesi ebuni araune karulo ikanyita pe kidena ko Uganda aitolot abole achonu Ainang keda Aipet kotomo district alu egiligila oteso abole angin nesda epote iti munwelo munito kotomo district anito monado lukoteso imoriarto Kalaki, Ngora, Bukedia, Serere, Kumi, Amuria, Kapelebiong, Katakwi, Kotoma, Oche. Arenga jionde tutora kere mambo simi kingadolero finals. Etengi finals agion na pupu nongo bonebe ejema chingon. Adarile mga pakina dolon. Sairaile akapak na ngaito dare ka talent la jatarimo. Akaili pane eja itu ngano kingangi na. Egemulo mameraile le araile moya sakiro be bia eraile talent na areda kopane jaka seuntunga mebeti alo stabolobolo Rwanda Malawi, Nigeria, Ethiopia, deda utangi potara sare Thailand direct. Mikamnare kese future ngopo ni tegara ne panene. Abole anagei kanu ekarkalo nesda epote itimun aitolot erasi akaisauni aindiop olapa lo uniet kotomo districta lokongora. Abole akalo epota swame jok kotoma abole ashokangun nesejai na peta ebe epote aboikin kidena ko Uganda kotoma abole asho nuda itolo show kotoma doketait na ka nationals abolia na Ainang keda Aipet nesida igangit erionget loda epolo kit no Ainang keda Aipet ko Uganda ko jenara kwape Uganda Kickboxing Federation districta loko serere nese okarulo atubor abu ikekeun kwape etelekara lu aburana Ainang keda Aipet kanu ekalo ilukumniare keda kaisare aluni Gabriel Eseko Kanuka TV East Koibuga Soroti.